Ndiveka sana mutegeri wa Meru TV, a very beautiful morning. Ketheka sana nkethi tiaru kire Mumeru wire ningi Mumeru atiketha swari monkethi chechompa. Good morning. Na nkethi chagwetu Meru ne muweni na muweni rengi. Karibuni sana kiri mubango ya turinge Meru tuku ya Alhamisi tariki 14 cha mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Uko namna gani? Ande sawa sawa ntena nchomana ntio kora na nkuchukire nkatho nondu bokona kanya kawite na mbero tuthiatira kimitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube ni wambeta muthoni wa kiramana twe mitandao na ya ukinyaniria Facebook na YouTube live na kile bobango yetu ya turinge emetu ina mwene tukerwariri kana akaita content kwira batu turakenda utire inu kuthoma nukumenya na nkuluki anukumba kwithira ukiwirure na ukenera mibango ra tukumba kwithira tuikuretera kaita kwa kaita mubango ya turinge ime atwe na MC bijikene kana wacha nitulie kwanza hagomba kwithira gichi agitwira marito yawe tukwenda ukwira rito yawe ni atia kwamba kwithira giturutira lakini mbere ambapo kwithira nkimu watu geni mutambo ne betkiria nkurikana mitandao ni yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV kinya twimwe kwimwe wena kiurikiro kwenda kuria MC wena comment nombe kwithira ukimiandika na tukethira tugikulukira au moja kwa moja dware turenda kwarire mantu jege kwelewa na kinya ukuria abie wabietu kana talent menyendira mwana ukura kuya chiari bamwe bakwa mwana awa muchiari ndenda kwa MC muchiari ndenda kwa mwini muchiari anenda kwa mwalimu lakini ile akinyagita kwa tuika muchiari yaka kuona yaka maybe in one way or the other wini mutebati kumba kwithira borio mwana no mwankatu ike mwalimu no mwankatu kendaitare muchiari akara kumenya kinya kwithira we mwini bando no ukinye we mwini no ukinyara mwarimu akinya kana nyamimbi ure MC kana kinya we msani no ukinyara mwarimu ombikyo kinya but anyway rwaretwe na MC mutambone agatwira mbambire kewa kyawe ate amenyere ate yikana MC na nkuruki agetetheria chiari na kumba kwethera kinya abakimenya boraba batikumba kwethera bakiwata anabo mbaru kulukira ukiria biewa. Karibu sana. Thank you wega sana. Katu kumenya kibara tutyo kumenya marito mbere renge muno riare ngwendera tukwaria tukeru ari ni MC Junior urakinyo yekene muno ki marito ya rito ya riu na mbere pia nkethie antu bako muno bantu rera mbumite especially Muthara mbumite rero Muthara area to athubu karachi so inkukethia timu yonde na yankiambirire na mseo kwa babo kona nyamwe kuroko bonde baketheke bare ubonde kumeiva kuitha bakile na ntu kuicheka yao so nkuromba bonde baketheke area karachi bonde ikuwa burubo ketheke nenya sana na kenda okethia kinya imseo kwa etawa kiria yes aketheke aru karachi kumena bilele buruna na mwe kuroko bonde baketheke na ntikole kurikana our mom bishop Bishop Josephine kinya mutiga kinya waketheke sana atuthikirite no tunambire buru akaithera muna bautu aketheka sana na wabonde bathikirite Meru TV tukweru ari kana ithayari no tuba kuina wirigiro tukwina mataro tuite kuile na kwaraniria na tukelewa twinde ki ogulukira talenti tegole kurikana okethia kinya mutoeto Ezra bonde na timu yake kithiaya na kronki wenya poleni sana kaitene kawo kwithigira no tubwa kurukia baba wetu msege so ketheke nenya sana na timu yonde nyanda kachionde cha bikibiki chenture karachi na muriri bondi nkubura buketheke sana bure iniura wenu MC Junior bambendete muno karibu sana MC Junior inkuonete biatho ne kathomba bura withirite we changamsha antu na iba kwendete sana ndiranda postire poster ya kwa tukithira twina uwe imbona ndebe nkimuno kinya bembira ubakethie kuwe kinya gwitonora arambirire na wichie ngukethie sana ora kiende kuma kunate so mwichi boya muno timbure twethe twe youth ne tokina sana nabo mantone yake kanisa so ino talent yambirie kuumira so kiende sana nko bakeithia bonde na kina finde na team ni are nyinge muno bona ntombo batala moko mona kida Basilio na Wini timu ebata sana so inkubenya baketheke sana bare ona ubare na kibondo wengine orara mitandao ne to postira to postira iba
ibende tukethwe muri bronte mission 1 by 1 yes basikuwa baketheke sana ntingu mibetere tena ibakona karibu sana MC Junior itukuba tweso much privileged kwithira twina we asked to chetu tukarire matulege kuelewa talent bombere buru ndenda utweleza na lugha kana ana miyambo ira tuzetu kwamba kwithira tukiwata kuringana na uwe talent imbi kana kiewa imbi talent kana kiewa kia muntu bere kuina untu bura muntu ethera akibutha kina perfect that iteka oritani bo bo ni untu bo muchiaro boku burombiga kwithira you can do oteritani na nukurito ena bona we muntu ukwela no itethie na untu bo na fedha bro untu boya no untu no kono kailela kiria na baingi ba tu for example bochuka kuyana bainya school ona abachuka wakota chongo bya ntu muntu akambiro bichuka ukona muntu omwilela akiago na muritani kana karitano akona equipment cha kuritangwira amebwethia nkolokie bura so no ntu ena bonkoroneke so untu bubwa kewa kiu kikaratiro kia akura kemuikia kura ya muno yeah. Thank you. MC Junior, growing up wenda kwa mbimimbi at some point kirochira mimi nenda kwa MC uturone kana wenda kwa pilot wenda kwa ndaitari wenda kwa mwalimu batende waitrimanụ nuirekire artistic hall ya gutwike MC wenda kwa uni mbere pio gaitene kaka na mnendete kuthande mwalimu na indendrabu no tu kana ringi na ndatho ani muno ka nyambithite ndi pastor ndendete pastor niyo yari wa muno kiuni na ndamete nyande school no turinda thoma school ya to Antoine indatomiraria itokuma ndi class 4 so ndakura ndi na bo muno na kinyotha ina wa church ndene kanseto mbethonde simbithande mutomiri na mbithande na busa na ndene kombati kwa tuika kewa kina kio kia wini kana kia kwithandria MC kindrene so kwa tuika kewa kio kiukura kia mantu ya MC na mbere ntika oloku ntaira muthikiri ora tuthikirite ruari kewa ki muntu no ere kuthira tikumenya ngo talentira wenio no tho tikuitielewa wengo lakini ukona ntu wele bathatu muntu hatua kwira itirari akoroka bwithia boyu kan uomba ukirio uturo boku na njire mwanya muno kike mante ya MC betigiria mention tu muntu umwe aitwa mwenda ithili kuna mwenda ithili uraromba akura kurikana twe synod miathene camp ya rito ya youth ya kanisa na ari chairman yetu so mwinera kona tokina arantu baito ke praise and worship uranga tongoria antu na minire na kwariria youth ende tukiarakia mwenda ithili na mbirio mpa courage yombiro kona na muntu eta wakalera aithare MC na kwetu akunacha na ukaithire muntu moya muno so mwenda ithili kinyangu murungu amutharime na inya sana tikatona na nweru lakini ndika na ambo era ambira yomba kubua muntu moya sana ngwe MC wa mitabura wa mitithia mbere bwega so ndakura nkirira irio ntubuno ntunkwiro ndinambi ndina buna ndombombe wanda uwa ndabua ndawa nkaomba ende to kinyan point that kwina kanisa tunio ya recreate youth na tokwenda mantu akuina sana so tokura toina ndaka nyingi muno ibonto mbo chirika na chionde akina kaume gutharia babe to tongoria mantu akuina na hatwira wakira ende atothiria obua buru ko twikonu atothiria obua so na toitha toina ndaka iwe ende to yuthre ne tuithe ko twika batu itaria tuitainya kuina kwika toke ntukona kindrogo na aturo kailabiro kona no ntu waita kuraya muno na ntu burigu so to accept mbere situation niera to inio untheu ya wachia no ntu ibacha gito etainya kia thonika muntu aitite entertainment en thaka ithano ukona ende muntu o to appreciate ya ngiri imwe kainya remoto achia nito etatu kana mana ile yana ringi to acha tukawiboya no ntu atukwenda wikuria so ende nikurika na bwana kaome nguthari nyawe mwathani amuthaime nenya sana no tuna tokuria twenda kayo akina Robert Njose na tokura tuki twina untubusa na twendete bira no to kithi tone muntu no to numne ke batui na no toelegeza no to bwithie bu so tona ndona uti aibwire hariku kana uti ntubu nene tumba kubwithia na uti bu tumba ku entertain nya uti muntu tumba entertain mbere yawe ini mbonde atuthiri obua bupio so ende twambirio okura
endere moria kwithira aiti no ntoi muntu mwathani amutharimire atharimi mwathani na aina ngui yawe endere ombike uthakita akiathone akaura akauga ndina ntheke kwa riku au ambita ambira ngaita nthake kiathone gikwenda MC so ndi nkaithia ambitirite au ndambia kuthirwa bwa kabisa ende so ndagona ngikira tu o waitiri manende no kira ntu bakumenya okay yeah. Now we kura ndenda kumenya atiriri apart from kwithira mimbi kwina ntu bara bakwira no ubwithie bamwenda ithiri na bangi uwe wengwa ane ata wamenyere ndene ku we na talent ra wena niyo maybe te talent ya gucharuro te talent yo chera mubira but talent ya MC ewe toke na kyantu byathone menya andegiro mtu akiwa kyatho imokeki na mokeki ni MC yes ibwega sana kieu nao waira kwa tukirende ndomba kuriaria tukarakia nantu kaigwa antu rimwimbaria mante aro muntu akurori boeta TV na kare ndio na to kuthikirira no nturu so inoitire too much tomba kuriaria kwa ndara temina kyonto ikamwira kwa kuringira kyonto ndina tekia kuthura ikia kuira tukawira no twinde ndi so kwa twikana mwathani onteithe guthande na kewa kiu wenda kuona tukawira no bira mbiki okwira nawo etaboye na tukahetekaniri kutwike ndi una nti okwira ina na mundi urombiki otuma na okathura mwathani ampatha ata understanding yekwelewa kwi manto batire kwira muntu na kujote pati na kugonte batire omwira in that ineni wi kwatu ikaende ngwichi elo nyani ngwa kunte abu obwo kaithira nkuya ndakwira nto bona atukuwirwa ndaitia ngari nene kwatu ikari mongari nyamu bwethi ya ko tombite tauni nere chali ngari ne wende ko tuika entekira ndona imuromo yo antethia so kwatu ikaende turinge tukwariria ichantheto cha kuwiria nto na ukaibwa na nyini konda ichiko obwo bwende nabi kwebyo ndi nabyo ndabe nyini wichikirenya iyo ndambirie ndi kuona obu nombe MC ndambia kwa advertise ngoichi antu kwa tuika imba advertise nyamanto amengi muno nyamanto ena ngweke ya ndio aya imbitha ndi au sana sales and marketing kwa tuika yangu itakwa ring kwa muntu na kaibwa ya comfort na tokendanira so ntobundo na ndi na bwonkoro na inda ichikire nyende kioningwa akwena mtu wailete na maybe na kwenda kumenya atiri MC Junior ke ratukwarire kiewa akiewa kamtu ethera chiari akio kana kiewa kiri mairwa at some point ro kaigwa uni no ntwike maybe MC uni no ntwike muchethi na no tunende maybe ntikumenya mantu amengi yegyo chethi uni kamba mbere ocho antu barabombe kiontethi ngatuika muchethi winkuma kiewa ikio chiarwa kana ikakurimira kio KMC mbere kambu kio chiarwa mbere biumre na family yetu no tuithirite turi antu bena kona bengi bena jokes yetu ringanire na my sisters yongare ndingira thimu tugo akenda mburithia na time ati mama we mwankona ndiri yanke harakia so twambia jokes no tugo ringi nwe my sister u tukairinganira mbua family msekire ayonthe amwe kokona yakabantu abo bonthe batisa sawa lakini we are very okay no twinenya mwarimu na mwarimu ari agwinde so twinde twithera turi antu bakagiuna tukabira no twinde turi amwe na in fact tukera mwathani bwega so itwithera to mse tumbere yaka ko gintu kitwa kuwa muntu moi kwa tuko tembo kera muntu thura ende mse tunethera ka review kinyoka ya kuriana no kathane na mse kire au kathura nanga ochiari tu rwa muthembo gorio thurio so kana kariane ya muntu abatu fakti okay kuriane ya my sister ene kana my brother ene batu ina foto challenge yabo ukatho kathura nini kibo nanga ukatho ochiari tu rwa kuthura utheri no ntonto te momba kuiba baire ende tokiri yari momba kona muntu nyachu nongevya kure na tega ndo te iwo tu kenda to ira no tunda to gara to boya so ende na umenyero we nabo nabo ukambi gukirimira na njira kari atiri reokele wabiro we nabyo nkoroneku mbere ni nambirie ndi kude muntu ari haya ari urwe kwinde kenda wamne ku follow up kwena MC wabainge bara bombekia kwa itwithire to nabo chiathone pamwe na mbere MC kwa the Andre MC kiathona kambere ngwetikia kwa muntu umwe my classmate ethe na murano neso bira toriana no class ine thubukure tuguthoma thukuru awirwa muno na mbira mano okay MC o twe kuthiria thukuru na twetanga toriana kuraya muno so iria yomburia
nuari muntu mbere mpaka atho KMC lakini na mbuga iboya sana nto na mpere chiringi 150 kumarugire mwankoro na ndawirwa sana nweno to yare myake ri kuyu ikaraya around I think 2018 hapo 2018 tekaraya MC 2018 singi 150 sure ndiwe ikaraya no to iterero rarere yako ndio ambiria na kona kumeambiria kura Henry na wona 150 we sawa sana ime obvia sinda rete nyamuchere thani kialo ni ndio so utikona mati yetere bwega na ndona inde so niko sawa sawa kabisa na ndamwire iwe pio ndenyo thai ntola nu mbere pio kimathi ethe mwarimu nenda kinto bya ngiro sare umurire ndio mwathani murungu amutharime sana kimathi tafadhali no atiro ne randure MC fanya kitu 150 na bora ukarethi kwine vianto kumarugire mwankoro by the way ainge siwe wari MC kimurano yo akapu inge ya trendete muno yeta wa pasta test na iyo ni ngo indrare ku ndare MC kiathone kiu so ikemathi to amuregera no to bari lakini 150 hapana 150 ndo batu kwithe tena inya we MC bila kwenda to muregera byo ni atirire nenda kengi sore meamu yo kwa kulukirwa kurukia nchungu ndi kamuro ka haria mante uno to mwanka kana nyuma au irigana kuigwo to tiere nyuma au mwegro yero yukiamboke utakuruira ando karika na ku byo bire ari kwira ndo twena ro nyuma ndo to kansana so ire to kansana wow yeah no kikwambire talent yeku ya MC na kinya mimbi mturongi aina talent bana na wachi na abati kwambiria kuni kwithira kwina ntu bengi muno bakunanga antu nkoro na muno ke mayouth menya manje mayouth tunataka kujituma sana lakini watrimana na tukwenda witoma tutrimana na tutobera uni kuibo yakambubike kwa MC uni kuibo yakambubike kwa kina na kina bakunanga nkoro na sometimes no wethera kinyo yunanga nkoro na ntu inaragumete maybe muchi mtu akura ai nako tukutone MC urenda muchi okirera yu ai ari muchi yetu yu ari mwaki na ndaitare ugeta kungi ugo ai uni kwenda kwa muini ai ya muchi utona ini challenges ira mtu ambike kwithira ikulukire ndira kweria kurimira akiewa kiawe now ibwega sana kibu madam ukenda nyato tirire atokuo kya mya biro inabio kuyanto mbikia kuilelo kona muntu twaetania nwenda kura na kugo nuombike kona nkya etaniria nwe yao gaita atia no uwe undenda kura muntu ra kumena talent ene na naiche muntu munano amutethie kwa muntu ichi atekila ke mante yondera kwenda kubwiki like MC Ndante ikene muno akenja na kina solo na kina ngujoma amikindori unikambiri chukumite kibo muntu ethe na kiatho kinyenda ethante nakyo iteko makane birante ona wonka ke benye ko ibyo athoma ntuku so ende Ndante re muna mbita kinyotha itika kwende nta nimbuga ko ibyo ndamenya kabisa ndekia no kambita kwina my brother aitawa Mosca DJ Mosca ithera iko muno nyengu aketheke nya sana tuitambiro nkimwira nkele samanto ake my brother oka anantethia na tukuranite nwe buru twitwana tuni tutaichibira muntu aka na twina ruo wa kubwithia manto yara na babwitha ke bare amwe so Mosca ria amenyere inkwa MC we na ere DJ ni muntu munene by the way abwithiu riu ni ndira kona ndikya thone na kuirwa sana yoni na ya maingi ndira kumya kwino DJ ite aina kyatho aina ke bana MC bana na iro baba ingi onti ya kuna MC Price na kuna MC wa Mbofi rene te watakawaya so ndira kamenya kwe obaite ite kyatho ne onna mbita hambira yo itone ngwe kutia kwata maiki tuikuria kuilela so na kuthoma so kwatu kana ninga ichi atekelia nkainyima kaba nkauria ngarama yombike Nairobi wita no choka nda kwigora ndake lakini kwena bira nkwenda ndene oturo boko ibikura so ineno ndabiri ndaona kinya we no tethia ndaunkuma ndabiri ichi atekelia kabisa na mwaka talent ye kwa kinya kumenyeka au na kira mrungu ibwega so ndenda kura muntu ra kumea kwena talent ye niyo kinya ndinje kana MC ambiriria ukenda kwithira ukenda kwa wambecha muno mbere inyime manto ambecha ukimenya itare akinya kinyete ndasenti matanonto omba kuria sana ukiona yakaombi yako
uteona mbeca no to mbeca cio thai antu icio bethete ci na umuhimu muno menya tutibingi tuchwande guru no mbeca ya eribo tukua muntu acha no mbeca uichienda no mbethre muntu akenda akatokeni ka 2000 no bono ikabatire lakini muntu nyakugira nteona no ndo kwenda ku market na kuno kwenda onekana kumwe no kwenda omenyeka itekiria ndiwa muntu ka itekirie with the time lakini no itare yakinya no tukinya ni itare utware bani ni ntaicinda kinya mbitha ndina system weko no tibitha ide na system nye nje ya nguruma ikire ku anto ikaira anto manto na anto bakelewa na anto wena nyachi ya lobini na kira wende kepio manto system ni kwa hapo na ni kwa sawa kabisa so ende ndeira muntu no to wa the beginning iro kwambiriria wa mimena ya no burayana mikurio utu na wiche na kinya okita kuraya waeta burua ikwa kiatho kiri Antoine MC Junior na kiatho kuraya kanare Antoine na kiatho kambite mbethia muntu mbone buraya atia akambi no to like kwina mtu wetu wa Timothy Nyone MC kinyo ni kurika na the first day kwigwa mbuthirie ambira oyo lakini tikoka no theri ndaita kiathone ndayukia kiatho kiaria u kanisa ere itwa fruitful ira ya Madam Bishop Josephine so toeta toethie nwe andi wenda ya kwa obua ngwete maiki wambira ari kawata maiki nyandara kwa rinonga kulukira line katabata saindi muntu akawirwe ayoro ampa no mpindana ndana ngwete sunde enda umewererwa kithire nkoethie kuina kire antu na antu bakuyu na kana kantu meandra ndo meenda muno so ende ndiwo muntu wonde ura kone na talent ya kinya undinje kana talent no to chie oyi bingi ndene ire mwathani atoete na tekantu batithomi bathomi na onto bathomi u ukiagwirigira mantu akithomo tha ingwiri monikura ndene Kenya lakini pira wina byo ndene ku wabritethia ngui biotethe ndene uturo boku thank you akwenda kintu kita wa ubua na ubua rimwe butumantu baingi bacoka nyuma ukethira wina kintu kindene ku kiewa kindene ku gutwike MC gutwika mwini lakini no kila ukinya atali arambere no tuwe no ubua ai ndaumira kiathonere ni ati antu bakathwania ai ndeta kuina ndainare ni ati antu bakaua no kuona yaka ubua butumite chiewa bibingi bimba kwithira bitiumirite kana bikithira biwendre biugo burubio ngo biuranite abatu abaingi kwatwika muntu no obwithie no ture umbere okainira antu no ture umbere okaira antu nya shairi lakini ontu babwendre ne ku utubotita atia utumbo utura no ontu babua bura wina buo ondi kanare munyante ndi kanise neto ndene kanise tu nduluma dhubuku saketi tomba kuthai kanya kayuthi kakuina kararira bakuina ndomba iko boru imbororo rankaigwa mankoro ni utuma ndebona ni kaona ndichielere hariku aweta kuina rwimbo ndichine ni ke ya kurika naro kure ro yuthi takinye thande mu yuthi we tikandra hakuronya thande muguru so ende kwatwika obua burani bo koibwathirire kabisa na ndira muntu ranu akona kire athikire batu thikirite kwena obua bura muntu ethere nabo muntu kaichio makia no nto bombere oke akuya mbere kuya thaime anko ari mbua mere onda ni milele no ti wamburi ampura no nto bombo na bonde no ndrai ko obua bakuya kuwa manto ite karabwega bayele muntu amenya talent ye kunio weru uyu ro kurira kaithira talent ye kukubwithie ruari ni oturo boku boro yo na oke no nto in our family no nto thai tokaithira tuina families muntu akira for example nubuthitie we mwarimu na onto we mwarimu me arimu anto babainge bare arimu muntu na ogirwa mambere arito na kwaria na kire arito lakini kwamba kwithendera ero ikiatho ne oteumithia kwatwika ukwite utitatia utika rou kinya kwandiko ithira ukwandiko TSC kana wandiko ithira we mwandiko thirikari no batire kwithira ka knowledge kaome karawe na kwa muchiaro ukarimirite kwatwika wenu wita chiatho no kubwithi 1 2 3 ukietera burabungi na nya burabungi bukia no batire kwitho ichitite bro ichi bakite na no ntoke agwetera mweri ende ni tichanga ndetera mweri kuringa utona buki ukirana tichanga ndambo wetera mweri kuringa na bwantu bamathirite so inkwira burungu bwana tubake wake no totale nimbikite kuraya wow no to nkona
kwe nombe tite na tikandra ntauruka mambu ankuruka bandu tekora kinya tirandra kinya ingwi chumia weta etama kenda mantu akwa karabwega okay kwe na aciari na remu no tera aciari ba momembi iba kuona yaka kwi talent mu itiombothethia uturo bwana bomenya of course muciari arenda mwana we andaitari arenda mwana oke a mwarimu arenda mwana oke yani kinya Sanjon na kinya pilot na mantwera manena menene lakini when it comes to yewa tira mwana akabona kwenda kwa MC yawe na kwenda kwa mwini na kwenda kwa muchethi aciari batiumba kuthira bakuyukiria yewa biri into bebata sana ati kiewa gyaku KMC no kigwikia State House ira mwarimu agaikwe ni warimu bo State House no kuthwania kana nukona yaka aciari rimwe kuri akugwata mbaru anabo gutuma abie wabikomba kuthira bikithira kana aciari kugwata mbaru anabo kumbiki utuma ana cio bikomba kuthira bigiukira ibwega kibu mante ya aciari nyapore mwiba kuringana muno kwa tuika uriwa biro kwenda nukwenda kwithora ndaitari na ndaitari bura yani muciari okwira bwithie bi kana ito yuko kwa askari oreo wen corona kuno iko oke akulo karwamana na mike kirinde kya kuthikira ndene Meru county yonse kainya Kenya uatire mike so ndi uwa onikire aciari betu baraba kona na boku obaitirite ki rutere ro talent ukona mwana kubwithia mantu perfect mwana ora mwekanya mwitigire kithira mwana ori muchethi aithira ake muntu akinyithire form 4 na bwithia knowledge akika kwandika kumya interact na antu na go very important kya mwana athomere akinya but inde ki mantu a talent ire mwana wengo ya muturia very important nye uchethi no uthire mwana ori muchethi au nkumira muchethone no ntubake wakira kindene ke no ntwerita utibunge otiaria untu bwa mukia kureha sana so ende aciari ndiwo aciari iri muiba kwa sana kana kwinya aciari no bele awa na baka na barinya ya untu bura no ntu nikithira for example kiwa kibuni enda ndambiririo untu bomse okona ari agwiririe muno kiuni ambona kire antu rimo ngaita ciatho into byampa thina muno ebi system we kwa tuika ne kureta thina sana ndika na mzere mu aroriende kwerire ambita kando amburi nate kweri tuita ndamuri nate ambiri nkona ciatho ne biu ita aba ingi kuigwa anto na utokarinde bakinuna bakubona batire gwithona vyombo byaku so ndawerwa bubu ngondo na mzee we ngona kuvalia ngwira ngwitate iramkurita wow so ende muciari ambikire nya nainda amwelo no ndotika kwebyare muno bya omutethia lakini ichomia ita awata kambe cha kao nya kitha tawa tri nyingi antethi mbuicha porina nyo speak ile kai muso ende antethi nya muno nyawe so ndrona aciari akona mwana rira kwirire na kwenda kubwithia manto hatilari ichomia murire saranire utethi kinya umuchi mbere eta mwere tuma withe 1 2 3 within no time omba kona muntu ora na itire kuraya sana kinyendera ke yaonane na muntu ungi aichi gutuma nkura kuruki amwaya engwe kitha assignment weta muchi atumatumira ku mwana ora within no time omba kona ke guthari nyanto nyanga on irecha mirano okona mwana ona iritanire pio kuthugutharia anto shoot the best okona mwana ona ichumire kuguthari anto imanto ya maingi ara tumbike icho maneri ayo tene athina acheri batwikirite inya kenda tukuria talent chetu yes kuringana nawe MC menyare mwana wethire uri MC na bado we mwarimu watwika uone ndi witabia thone satande yaki agatigati nega kiumia we mwarimu kwina karia na kinya talent ita no rikinya kwa twika talent ne twikire karia gutwika ndi nurari mwarimu lakini no tu one demand ku ya kwa MC kinya warimu utikumba na gune ndukamwa kurekana na warimu ukoncentrate na kuye ku ya MC buna buo ukiagutha kwina arimu abaingi baritangu muno yonte ya kwetwa nazo kinyone MC mwichi bro ta integiana nwe muno lakini tuichi ne tukona ni tuimenya na ire thuwe kama mwichi na so ende ndi wake arimu ya baba ithaba kana ntu baba ingi sana arimu ba bwa muno baithirite ba na buno ntu bo arimu muno no mbiginya kuna cha mwana onge amona akelo mwana ora itate ora ambigia kubwa muno ya MC yawe so inde kire arimu nkona nya arimu te akwende bothoka muno nonto menya githia isata ndio kona na te class mwarimu endelea ngwe
Ndikona kitu kana tu urake mubige kura mwarimu uraithira MC ni bibia weekend lazisi eno ntu nitu gwetha tumwetere nake ni menyane ndi watirima ari mwenu no mbuka wa mno watwika wentu kuchionde ombukiro MC na we na ngwenge kurita nende ukabona unika abanene no tungwe MC no endetera gantu muno akamyethi nende ni ongwe kwandekana na gwira ingi nkuruta anyway ke skuru tichikitire MC ibabati gwiko chukuru bakathoma I don't know na kimantu je kithomo tichina takiumba kwithira kitetheria kuremera talent chetu no tunutiri manende nya kithomo kiretu na kyothe kithomo ke CBC kithomo ke CBC yani baiba anini muno iba kurutana mantu je kimembi nya uchuka iba kurutana mantu ya urui iba kurutana tumantu muno gwatuka mwana kinya ikura na ukura ena knowledge kawe kithomo ina gikuyanire na talent na kithomo na kigwanirira talent no wethire uri MC au nindi riu indi no wite ukaithiranira na antu nabo barawite kwariria communication ikareta mbari samwe no tubwa education iguo atwikete ukinya that level so ndipo ntonku at least muntu aichumia kinyethro ina virori wakinya form 4 na ara ukaithira no interactive na antu kiluga uko sawa kabisa meaguro oita antu amoka bikwira antu furthermore actually you see now ndo kwatwika chongo kipige batele wa gravio of course so, by the way but yes but you see now furthermore so much so ende kikare mo turavoya so ende ndiwa ni muntu aichumia tu athome interact nato amekuelewa nato no tunyatha ingaita ke athone wambita nyau kuonde korogo bigeta luindrame ya guchioma ne kwira na nyacho nkote kuna kaberenya let us twist here or you see now tukeleano bakamiato inamirite rwembo so na tunakuwa sawa sawa so mbati ukakwithira ntina kithomo kikwele kiweta itabura kati standard kidogo kinya language itakuwa mbali ikaithe tuita bwega so ndi winyoka ithia muntu ina talent nonto otibubuithia talent withira uichona iro no talent we ni uchumia njire kuthoma chumia ume lugha poya interact na antu bonde interact umenye kinyamu chunkwa ke yao na tambukio mwira no mukethi na ketheka no mwire give kana no kona na kawata so na akelewa bio kwa bila tukwariria so inde muntu nakubwa muno uthometo ina kithomo kya kenda kinya biro kare kire antu it matters kaita kama no trima babu na ubi athone kana nyana uome antu barabe na talent maybe aini bangi na chuki achethi bate kwa respect ndi muno kana bate kwewetiyo akira bate kumba kwithira bakewa akuringana na baba antu bathomi bakariasi ari muno ubangi bakumba kwithira bakewa nteko muno ngutumira ngerekana ya arimu sana ambata just an example wa trima ore MC wa yuko methene muno MC na mwarimu mwarimu yakau kara akienderwo muno MC aronekana imuntu ovyo imuntu nyate thomi yani ni mtu inyake thirimbecha bukwarire kwatwika ugori MC talent gakwika kuoneka gantu kande muno barenda gukiria karia sana endira bo itirima nende ibukwariria mbecha ibukwariria mari ni atabwithe taira kenda at least maybe nyantu bona ngwira bukuruta obwo ingwe isawa no tukwena mtu kera unindi angiri 20 andaithe kwiniria antu arusine kuba kariara ai kuinaki wina kingiri 20 MC junior wanti kuthwani ngiri yere kana ngiri emo wetu manwe lakini watirima mtungi athomie na karia ya wethiri mwarimu kana ethiri mutumi nguo awe kinye yake nenkanira ngiri akenenkani akiite ngiri 50 chiawe ni kuma lakini chiakure mtu ugutumira ka talent gaku membi kwaria iba kuona hapana huyu haufai na hata bomba akuithetera ki au no tokela muntu guthu kwira mbere no kamuntu thoke muntu kuthoma mbere mind ya muntu na situation nyeke burekari no wite miako MC wita thayo tena ngiri 30 utemeo muita nya more than that kuiba kurunya 70 na more than nya 100 kwa kuruwa 150 kwa kuruwa na tuithe gwino
Na ku wakoro 150 ya wo ro 150 mura. Unie mbere. Ria ndambirie lakini muntu nka make sure to nyandiria antwana. So no te wande to. So kwenda to menya kiri mwarimu na MC. Antoni mwibo to value ri mwa bakore kwelewa MC akauti membi class waita. Yes. Membi riwe mbeke kuitha kubakila laira. Bati undi bara bakilela class ile langura muntu akarita. Na kuma kaumu bura tumete bere MC akabatare antu baina itumi muno. No ntu muntu nabanga inya mante yake kiatho kabanga arambi. Muntu ro kwenda otongore gathiro karika na rukiri. Uitanga muria kaumurire ndimo. So kwatukire wetatea. Akore yaka kwe katho karea. Lakini for now atukinyite ndene Kenya yetu like na ndiguru yetu. Ukiagothona kiatho ukiambiria kiatho no mwanka mbere pure MC no tukiatho kira kinya muntu re MC ora ngomba atuma andu abachangamge na baweru kiatho kira baukuri kwelewa so na bakenda kiatho kiu onya kio kikarabwega so ende kwe antu thai bara bakwelewa kwe bo muntu wetaukaria muntu mwira mantu angiri 5 ndene kwa cicio ni kairu kwa tu no bukarire mwanka one akuinyire kabisa akuringiri ile kaithatu ende nkamuria ndi riombire ile kaithatu kithi mura kuri than take ura ngiri 20 utwaginya no to no twachogera 15 kai 10 so ndi wa muntu o mwarimu mbere pio kya kuona tika kwende MC bataikiro muno okay dhahiri okona ndi MC baite no boy kwele kai talenti no to lakini mwarimu undi kono orabua mwarimu atuire kuma tene boibo nto bamwikira nkurukie MC lakini bonde no ndo chionde chiewa menye mwarimu mbaithe talent kwe muntu ate meibo ntone tere kwene MC nao kwe arimu mbere pio kwe bunta kwira oinda ndikara kwe kathondaita karinde MC ndi ontari ndi ko kironda ari mwari nda ari mubaito bawo takuringwa mbichau kiathone kiu so ndende mbukirite mpala muntu ango atakoti wambira te ari mubasandri ndabura waiti kuruka thoma nge izidi so ambona te ari mubasandri ambira te ari mubasandri siku waite kuringwa mbicha na moria ndamuna ndi mwarimu ifati kana ende kwa ritana skuru emwe kwa tuita wakiborea kanda some years back we itakarana ibura muntu aya watuka wetatu area form 4 ukona ikipumbise so ndio ndo ndanda haitana ndo ndarita within chume bile so ikware kiborea ndo haitana tuko ikai so ukona arimu ukona ndo ibambiri o challenge ona ndio kwa ambiri kwa tari mbasande ona kwa ichokero na MC ne tu so ndio katuikanire inya ndene safari na muntu onde nu ate oronki tutuire. Thank you. Nibega sada mwerekere kwa mbere deka chezi chikuthire lakini kwena mtu gweto Josephine Kinyari wa following you my son from Mudhara keep it up kwena Julius Manyana kwa following bwana MC Kamenchu keep up kwena Ian Mureithi following from Meru County MC Junior congratulations keep up the good work Meru TV the best TV for all generations Zakayas Mureithi ariwaniko ndani kwa kila ceremony huwa unalipisha pesa ngapi pesa wakuria pesa yako ina range yanga ngapi hivi nyako nyaki adogo yeto kona hii nikiitisha kama mita moja tu hivi iko sawa na kwena kiroko yeto kona nyaithano kwe u Great kandi kumenyane ringana kana ni mbipote gabo kire kiatho kiatho ya uri for example ambita kiarusi na kia turia ndakanto te anania kiarusi mianga etagumarukiri ndegitha mto turia ndakambite the nyanya mpangiri 5 we maumpeya na weto batire kwa thene arusi matrimony ndina system eko batire utalira kumangiri 25 no to bunkareta system eko na apart from system kaida nda mtu ato ndinje ndinje ni paraba wa select irando we mona na mic au in that department ya mante yakwa kaida mtu ranu wa mic wa system so MC kwa gwanto bateichi bateathora na muntu etawa MC DJ na kwina muntu ovyombo niu no to kuwa mic gathuko titagura DJ na ina rwimbo so ende we test yo mic ukaringanigira muntu mic ukona muntu etate akubuthira oranwa kwa okirenja wamenya rwimbo rwa witete atakuselect hapo na select rwimbo ichi onde so ende
Mante agarawe kabisa. Pesa ni ya ni so ende mbecha kuria mbecha ni kuringana na kiatho. Kuringana na kiatho na miaka kiatho kia rukiria ku kia rusi obvious. Temia kona ni agetha irama na kwi kiatho na kio for example ya kuninya mathiko. Tutenya mathiko antu bakona muntu wetu no mukuru tutekua mantu tu atuite na itukwenda tujangamuko tu tutakare akatu mathiko ne muntu mwanake so inyake no mwanka wari rio kori antu na atia ukailele nyobira bombekia kuitabura kidogo no tunyabo ka tokeni no mwanka bakuithira baikuguthiria no atia kantu kidogo so ke mantu yonthe chiatho na kunenya nduracho by the way kunenya kiatho keruracho na nyaka no ketha ira chathenya so ni gaitha ke system na no mwanka twaririe na twithira tukime aute katuikite into bwana ndi githituikite kana kanini okemse omutale katu na ro maganto inyawe kinyawe karume nawe rirwe ntuku atukirekerie MC biatho ni bionde bira wabuithia antije kitira kwika atukimo wetire ure MC lakini ororetwo urerwa ai inyakithira itukuare are mutwinire yo twinirie tutiendere buru kutiaga kitu tumathina hapa na bale tikithira kwika tuweta we MC alafu kinyawe ngo karanthi uchira ai bia inda rewa maiya ndare otheri utinkwenda arita buru kwe kiatho kimwe onto kwenda itire eu ari mwene kiatho no tukwina muntu mandu indo era yawe nayo yakenda kiatho gikarabwega na muntu nwe yaitiaka yonte yankia kuyanga etagakira kinkagwa mutu mumwe watu ari ngakira me no ni kuimaketethia burankwe so kiatho na kiendera mbitire kuo no mwanka mburi njira chia kwa attract antu mpiro beya ende kiatho kimunda eta last lewe kitari karaya muno ndaita mwene kiatho rambitite ya kwari ekaribisha antu ba na mbere bagari bainere ao kwe rwembo rwaire muno rukwinwa aro na kanya sana rwa kwina ro Mr Kirosi kwina ro mutunge ta wanjiko wa ya kitu kama hiyo rukuwa ndoa suitindo ndira mwene sana mukuru okeo ili ambitire kando ambira bure unte kwenda tombu nithi ndamure na tangita na ibyo nkoyerete aho so ndira wetire MC kiathone expect kuina expect kuirwa yes no to ukiawita mwarimu kumya kweregirite ya kuritanirana na ukiawita muntu nu MC kweregirite ya kubuithia mantu ya MC na ya karabwega so ndivyo kenda kukiawita kite MC just to itekeria kuina itekeria kuirwa burakuwa na ingi ukaitha kwina request ya ndiri mbita ya maingi ninkaomba nyakoria museke tukiaragenwa kando nkamuria kakwendo na thine mauru aibe kakwendo na thine nya abukinto kigi so abetegire na mbira ndiko sawa ukona mukuru ancha kwerurwa kiatho sawa sawa kabisa na bonge nabo mbere tu mau kwina kiatho ita ukaithira muntu nuna kwenda ukira na bakwenda kuwa kiatho ni MC na mwene kiatho kia kwira tukigire njara ono tukwira twari akiatho kwetu ende antu betu bare abu kama sister kareteri into muntu nge amurite so endri batuika no nikambi KMC na ikwetu muchinde nja kwa mseo no aririki kwa msekire no arirwe ingwena ndari ndabaira ndo ankobu ntukuntare ona uko kanda muumire muchinde kwa tuika umba ithino ndariro burunya mpo ya mune bandera 20 agwe 20 something na imuchipio ndawera tengere ni MC no to system yake ere no tengarama tuto kama tabaru gina tuchokia bogiria so de na advantage ra to so mse kwa video to ine nwe bana nani awerirwa kya thorona buru na weretwe so ndi wore mukaithia wetete muntu goku kya thone etekeria bure tu MC akuo bonka bure kaneti no kya gwitha no eka sasa no teka ine no to MC unu go tuka bire mwaka ikuina ku anabaka sana ande kachetu ikomba kwithira chikithira nda waile kamera ikethia achorebere bathatu brabo kwirite weya ano mwanko bakethi nkona kinya ko iyane kurokethie Ian kumanterechia kidogo alimbira atiriri ntikwenda kwendwa ndaumire ni ai goro ntikwenda kumana alimbira aiku Ian kwina message yukare yao alimbira au mwambia salimia engineer Ian from Dhubuku
sitaki kuenda na nini na ndeni bakethi beri bathatu tukirikia na ugitira migambo ekuwe mwicho kankethi yani ai brother okwa ndo tuthomete nunye kuma school secondary school na nkumuri boya sana ndo bora turiete aito yani murithi engineer na nkumujokiria nkatho ninya sana ndene kanto kai muntu nyendete kuria anto bakuria talent icio yes in fact mbonete nyo chiatho ni bingi na irairwo muno mbita amburia ngania na kwete ngui ambo nyomburia kya tholare kya muchoro kya kumenya na tunenda na yeye nkona na kuirirwa biu so na nambira muno ambira okainyanto ba akwete obunkelewa so ndi yani ikuo kethekete ninya sana ntebole ko rika na renge kinyamo cia house ituma kawiri wakoro teke MC ndene muthara 1 na kinyora the sitting one oreli nyoke theka sana ni achore bako babata sana ikubari nyo murungu abathari ninya sana tekole kurika na mheshimiwa kwina mheshimiwa leo teka tutaingerete nwe muno bakti bwabo muno mukethi na litete ngwe bata sana area ya mbumete mheshimiwa mporo wa bori tigana east na thirite muntu aritite ngwe kabisa ki burai kuombeka mporo wa bori ne MP wa kwenda na tigania east na so ndi kuwa buru mwathani mutharime no to au kwetu ana kwe mwegurukire ontala na area atugichiwe kwa tibara kia na anto mando na tika manto asiasa muno but yambira ni bimuriaritie impuro kamwere anabathatu ba ambashari kwawe so ndi anabathatu aimbeche nyingi akona ancha thaimbu abara bari tanda na tigani stingi itiringi 1500 so mwego no reto na inya sana so na inkukethe mweshimiwa buru mpuro aburi na uri kuonde abona family eku na kadho inge chochokera ninya sana ngirikana tu ringi antu abaingi na baraba iriende ne athubuku area na rambumete tekole kurikana my brother kana baba okwa kwina Reverend Munene Boniface inyo bathete bare antu bakwenda nkura muno kingwe talents ya MC inyo bathete ba connect muno na kina kiambambe nyekithe tawila nabo na bangi baingi banene so nkuenya mwathanya guthemenia sana wa brother na kwina nya Reverend yeto wa Joel Kichunuku ratorari nonde ne thubuku saketi kenye nkuromba mwathanya muthemenia sana turinda ore system u no yere kunindeketi so ndiko mwira mwathanya muthemenia sana mona family nya wa aikwa chocolate nkatho cha mwanya na mona kinya the current ministers patu na nonde ne thubuku mami okwa kuna Reverend Lazarus Mwenda na kinyawa mam Dorine kinyawa ora nweto itokongwera mante yake tariki 21 graduation tokura mwathani bwega no topontuko afasi murungu abuthemenia sana na ngichokere kinya team ya Meru TV kadho na nkiwa murungu abuthemenia sana no tobwangu weje kona your services iko sawa sawa kabisa thank you iko wonderful thank you anabeka sana MC Junior ana toboko ya studio chetu cha Meru TV na utukutuira rugono roko na kushana batu erono roku rwa gukire kewa gya kuna na atatumbikia kubwithike na tukiria abia wabia tuna muno akinyabie wa abia anabetu mutegeri wa Meru TV ugete kuraya inchokerete kire mubango yetu ya turinge mingita na mbere aradu are tukomba kutukiariria mantu jegi ene atatubati kurira ana barabethera bari na autistic na tukethera twina mutaalamu akethera agitumenyithia na kinya kututhomithia inchokerete anyume andeka ite kuraya